Kawa bunge Ameru Ayubu Bundi mathingatanite na MCA mange mana magichuko bunge gya Central Imenti maria maruthite mucemanio na DCC wa Ntere Inuni kenda kubangania mitaratara ya kurengania gicugo kiu maita mairi makeria tongoria mama nimatareretie baita iria igacania na kuganwa huku makiugaga makarutha ikarucia mungini kenda gwocania maoni makari. Batongre tuni speaker wa mbunge ya Ameru Ayubu Bundi MCA bonde ba Central Imenti bana naribo kinyete ofisi na DCC wa Central Imenti nwesa munjuguna nikenda kona mutaratara ya kugania Central Imenti ege sub county ile kuambiria. Aliweza kutembea wilaya yetu na akakuwa na viongozi. Na katika kikao hicho viongozi na wananchi walizungumzia masuala kadhaa na wakaweza kuomba serikali kama inaweza angalia kugawanishwa kwa wilaya yetu ya Meru ya kati iwe katika sehemu mbili. Na bajeri mbere DCC wetu bwana Njuguna bwaga muno ndo makaribisho jako enya gwitikiro tutongeria ngugije kende tekeje otonya siasa tutongere umutingo byo thirikari yetwa thirikari no tunyando bara twina bonde na irieje ibathirikari gibwaga ge speaker on to this initiative akoromba kanya karakia wa CS na tuomba kwewa turugire tutekira nonto antu betu ibakwenda utedio atuchumirie nikenda twambiria this initiative with our DCC na mantu chetu chomboka rabo tuchoke nkatho mono ge speaker wetu county assembly nonto rari na CS Kindiki araromba sub county itwairo roza toro go ahead na arua ikeno nto tweja twetwinde nikenda twarania rwaliro Mbango julo nandi jurigiri kwambia ntuko Jumatatu aratongiria manya bakathabeti nikenda kulita uge bwao abyo tukuyukia twetu ya mbere kuja kuona DCC wetu na tukwaraniria na twetekaniria bwana Njuguna jawe DCC wetu no gatongeria mantu jaja mu chemeno jwa mbere mwakaje mwisho na yaminiti no gatwithiririe getanara kwa Ministry of Interior na tugwitekaniria ati ntuko ya Jumatatu etwejite tukaibira mushemani kwa assistant chief bonde na machief onda administrator na sub county administrator na EACC bonde na ondi onde gaita antu 10 twambe tukarendi guru turi atongeria paka kidogo kenda tubangania kiatho kira kinene bagwite mbango juju yoteko na jukira siasa ndo jukatwa jukiguna kali mono kakitagara Central Imenti kedwe kiganwa ngwite kiote mto Central Imenti nyomwe withirwe na pingamizi tuongerwa sub county tutho sub county jire polisi bejeta kujukania tutho na sub county jire tujukirwe ana Ntere jire antwa erera yukawe sub county imwe South Imenti bene ithatu North Imenti bene ijire rira gukwandika no TSC twithira sub county jiri kujukanua sublocation ire kongerwa ana beto bandikwa assistant chiefs na mantu jajau na batu to wakena mono nontu twina mwanga ndia together tu sub county na together twina gikeno kinene mono nontu ana beto bakona ngugi na ana beto igitara thirikari yo consider bangi to consider wajantu na machabu subsibo tokandikirwa ndene sublocation ire kagita ngwiri njeru nkiripotera World TV Betamuthuri Muriuki.